Yes, reka nguhe ikaze wo ukunda ibiganiro bya Kigali Channel. Uyu munsi rero nkuzaniye breaking news, nkuzaniye amakuru ashyushye hano muri showbiz nyarwanda, aho RIB yamaze gutangaza ko yataye muri yombi umukinnyi w'amafilime ndetse ukunzwe cyane hano mu Rwanda witwa Mustafa Uwihoreye Jean Bosco, uzwi ku mazina ya Ndimbati. Yakoze iri zina, yagiye akina mu mafilime atandukanye. Reka nkwibutse nk'akazi amaze gukora muri City Med, aho ari umukinnyi uri principal muri iyo filime. Reka nkwibutse series amaze guteza imbere cyane ndetse iri gukurikiranwa n'abatari bakeya, dore ko ari nayo ya mbere ahangaha muri iki gihugu yitwa Papa Sava. Nayo ni umukinnyi uri principal kuko n'ubundi niwe wayitangiranye na Papa Sava. Abagiye bakurikirana ibice byayo mu gihe cyayo cya mbere iri gutangira murabizi neza. Rero uyu Mustafa wamaze gutabwa muri yombi, reka nkubwire ko twari twakomeje aya makuru mu biganiro twabakoreye ejo, ariko tutazi ko birafatiye intera, aho noneho umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yamaze gutangaza yuko RIB station ya Rwezamenyo hano i Nyamirambo yamaze guta muri yombi uyu mukino w'amafilime witwa Ndimbati. Aya niyo makuru rero nari nkuzaniye, dore ko n'ubundi iyi nkubiri yo kugira ngo uyu mukinnyi w'amafilime afungwe atabwe muri yombi yatangijwe n'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda witwa Murungisabe, ukorera ikinyamakuru cya Isimbi TV, aho yari ari mu murongo wo kuvugira umukobwa yateye inda ndetse babyarana abana babiri b'impanga, aho ubu ngubu namwita ko ari umumama n'ubundi. Ariko n'ubundi amakuru nagira ngo nkusesengurire ndetse nkugezeho, ndetse atari kuvugwa cyane muri media, nuko uyu Ndimbati yari amaze iminsi ari gusabwa amafaranga agera kuri 5 miliyoni kugira ngo uyu mukobwa ataza gushyira aya mabanga hanze, aya makuru hanze, ndetse ko mu bihe byashize yahoze Ndimbati amufasha ndetse yemera aba bana, ariko aza kugera haradohoka ndetse atererana uyu mudamu babyaranye abana babiri b'impanga. Rero uyu mudamu we yaboneye ko hari umurongo w'ama YouTube channel agenda atanga ubuvugizi ndetse bukagitanga umusaruro. Nawe rero yayobotse uwo murongo ndetse mbere yo kugira ngo agere ku Isimbi TV yabanje kuvugisha uyu Mustafa, uyu wamuteye inda, amubwira yuko agomba kumushyira hanze natamuhereza izo 5 miliyoni. Aho rero niho haje kugenda ashyiramo imbaraga nke ndetse ntiyabiha agaciro, aho rero byamaze guhabwa agaciro n'urwego rw'ubugenzacyaha no mu Rwanda rwitwa RIB. Ndetse uyu mugabo w'umukinnyi w'amafilime ararira yo kwarika, aho yicuza impamvu atakoze ibi byose mbere, kugira ngo ntaze gutabwa muri yombi ndetse nibize kumukuriraho iki gihano, kuko n'ubundi hari hashize igihe kinini babyaranye, ku buryo n'ubundi nta cyari kubiyaza kumva icyo uyu mudamu yafashe ku ngufu nk'uko abyivugira, aza gushyira amakuru hanze. Rero n'ubundi kariyeri y'uyu mugabo ndetse wari utangiye kuyoriyanta mu buryo bwo kwikorera ku giti cye akareka gukorera abandi, dore ko n'ubundi yamenyekanye mu mafilime atandukanye, nk'uko nari ngarutse ku ya City Med ica kuri televiziyo y'igihugu, ndetse isa nk'aho iyoboye izindi filime ziri gukorerwa mu Rwanda z'amasirizi, dore ko yabaye n'iya 10 ku rwego ranking ku rwego rwa Afurika, aho iyi filime yaje ku mwanya wa 10 rero umwaka ushize wa 2021. Rero uyu Mustafa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati yaramaze kumenyekana ndetse boosting iyo filime, aho rero yaramaze gutekereza uburyo yakwikorera agatera ikirenge mu cyabagenzi be harimo n'Itegeka Gracie, uyu boss we wo muri Papa Sava, agatera ikirenge mu cya Kalise Ernest uzwi nka Rurinda muri filime ya Seburikoko nayo ica kuri televiziyo y'u Rwanda. Nawe rero yarari muri uwo murongo kugira ngo yikorere, none iyo mishinga ye yose rero itakaje agaciro, ndetse iki gihano rwose cyangwa se iki gifungo no gukurikirana iki cyaha, dore ko n'ubundi nawe yiyemerera ko uyu mukobwa baje kubyarana kuko aba bana arabe. Igisigaye ni ukureba yababyaye afite iyihe range y'imyaka kugira ngo n'ubundi urubanza ruhite rwirangiza, dore ko n'ubundi ku kijyanye no gufata ku ngufu hano mu Rwanda ari zero tolerance. Rero
reka twihanganishe uyu Mustafa ndetse dutegereze izindi episode zirasohoka kuri iyi nkuru kuko n'ubundi aya ni amakuru adashimishije abakurikiranira hafi umwuga wa sinema nyarwanda, dore ko uyu mugabo yarari mu byiciro byose, haba mu gusetsa, haba mu gukina ari siriyasi nk'uburyo akina muri Sitimedi. Aha hose rero yari yaramaze kwandika izina, ndetse abanyarwanda benshi bakomeje kwandika ubutumwa bagaragaza ko bababajwe n'iyi nkuru yuko n'ubundi ibyatangiye bisa nk'aho ari ikiganiro ari ugushaka kontenti. Uyu munyamakuru witwa Murungisabe wa Isimbi TV ko birangiye bibaye seriye kandi ndetse bigize ingaruka zitari nziza kuri Ndimbati, kandi nawe ntekereza ko yaza kumenya ko ari izi ngaruka birebuze kugira. Simpamya yuko iki kiganiro yari kukiririzinga akagisohora kuko n'ubundi dore ingaruka ziraje, ndetse abakinnyi b'amafilime batandukanye batangiye kwikoma iki kinyamakuru gikorera kuri murandasi cya Isimbi TV. Reka rero turebe uko biri buze kurangira, ariko twifurize ko uyu mukinnyi wa filime Mustafa yabitambukamo neza, dore ko n'ubundi yahoze afashe uyu mudamu, n'ubundi leta ibafashe ndetse ibaha umurongo mwiza aho kugira dutakaza iki cyamamare. Ibindi reka tubiharire rero uru rwego rushinzwe ubugenzacyaha, ndetse ugumane na Kigali Channel kuko aya makuru yose turajya tuya breaking igihe kigeze kugira ngo tuyageze ku bakunzi bacu. We rero udukunda, we wakoze subscribe, wowe ukurikiye ibi biganiro tubakorera, komeza ugire ibihe byiza, ndetse tukwifurize kugira ngo ukomeze ukundi inkuru zacu zisakaza kuri bagenzi bawe kugira ngo n'ubundi tugomeze twagure uyu muryango wacu aha ngaha. Update zose rero turaza kuzibagezaho. Komeza ugire ibihe byiza. Ciao ciao.